te fia whaawheno i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. To mua atu I talo le asunga fua. E se fulu ma le whānu si pepa North Island o le awa tala noa le whaamuta. O whaasara launga le NZME, le elo o mia le New Zealand Herald, whaapea isi nu si pepa le North Island. Ma o lea fo iwa whaai loa I le au whai ngā luenga, ma o lona winga, o le a whaamuta e fo I manisi o nu si pepa fua, o lo o mia I vai aso taitasi. O nu si pepa nei o lo maa ue tangata o lo no nofo Sao Mai Coromandel whaasolo atu I mātua o Wellingtone. O se whaai unga e le whai ngofie peita I wa whaia o na uangau, e le o toe to o tele ni se mo o miaina lea au nanga. Reportio lo wha moe whaamuta au nanga nei ele I tala kerisimasi, ma e siria ma le to o tolu se fulu tangata whai ngā luenga vaea o le a fiai. Wa iai le popolenga o saina I le ofi atu ani usila I le Orcas, peitai, e le o amana ia tele le palemia ia Christopher Luxon. O tala noanga tu usasao nei a Luxon, fa apea fo ile peresitene o saina a o iai fono tanga le APEC I Peru, I le whaai unga le vaiasu. O le unwa I taimile nei wa whailua I whaafesanga I eita ita I watu nuu nei e lua. Ma o le Orcas lea lava ele I mausa li le talia ni usila, pe alu I ai, pe le ai. O le maalienga le nei tau pui ngai au fiai whainga whaani kilia o loo iai tutono au Sitalia, Beretania ma Amerika. E seila le manatu o saina I le whaai unga ni usila. O lea lava e whaasolo I loilonga ma wa ai atili ni usila I le ofi atu I le whaai puiponga le nei. O ni tala noanga I le whai ngofie ma o le pui lo na lua o le maalienga le Orcas, le olo o tala noa ina nei e ni usila. Ele I alo whaamtalanga Luxon pe ona ia sau no manino I reporti o le a lava le whaeunga ni usila I whaia o le a tūtasi lava ma ele lua ngia fua ona o whaamtalanga saina. Wa wala awel whaala potoponga o tau si mai le whaia o le solo te le I totono o le atunuu ona lava o le fia I totongi. O le aso tolu o le masina fau le awa mai a pālota I Sui mai amata I le tau le sfurutasi le tau e o atu I le tau le fitu I le pō. O le nei solo te e wa talo, wa whaia ono le fia I totongi, ma o le olo awa ieifi na ngalo le tusa ma le 5 ono afe tau si mai. Wa whai mai ele yuni ele lava le si itanga o totongi o lo whaai lo mai. O le so le etu watu alo I ai luma o matanga luenga, le pālota wa I oe nai, le whai o te e le masina a sau. A o whaatali le taunu watu o le solo te le hiko I Wellington le aso a tai au. O le osa wai ma le lakata inga. O le wafa au popo whai ngā malanga pasi wha ape malanga trades whio I atu le taulanga le aso a tai au. A o tau nu watu le te ele neolo o tau alanga I nai, le fia o tangata I nisi o tū la fono o pasi el pale mene. Whai mai elpo le ngā nu a Wellington o se tasi o te tele, ma e au na wha au popo nisi I tū la wha au popo mo whai ngā malanga, o na ole poloka o au wala wha apea whio inga. Sa wai fo male fautuanga I avita avale umai na ia lava le ono sai. Ma ole foi wata o fia nisi o ngā luenga wha ali leo lo o whaia nei lungo a wala trains ai se I wha awa noa mo le aso a tai au. O leo wa whetau I le leile aso I tini ai le solo tele le nei pe ora wha solo mai ai le tele o vaenga o le atunuu, ma le toe ta liu mai o le pāle mia Christopher Luxon mai whunutanga, pe ta I le o mauti noa, pe whailoa I Luxon male au te e pe le ai. Matala wha ai u, wa tele miliona wangau I whainga lau tau whaavalea ma o leo wa aile malo I nisi o fua ngai o mai whaatasi ai, ina ia malosi puinga. O le vaiaso le nei o lo whaamanatu ai le fraud awareness ma ua whaailoa mai ai foi, e lata I le lua se lau miliona tu pea tangata New Zealand o lea ua ngā wai. Saunoanga le Minister of Commerce and Consumer Affairs, Andrew Bailey, e le o mawhaiona I loa tonu le au whae o tangata wā a fia. O na o wha maumaunga o lo o whae loa e na o mataa upo lo o ripotia. O le tele o whainga tau wha asese o lo o sese I tangata New Zealand o le o lo o tau wala mai le social media. A o tangata au se tāli o whi au tustu si e lungo o telefoni. O na o le sau I lungo le to o tele wā a fia I whainga tau wha asese nei, wa whai mai ele minister o lo o ngā lulu nei na ia yeisa tino tu wha atasi e whale tupe. O office officer o ta inga wha apele malo ina ia malosi ai pui ngai tali e tuai I whainga tau wha asese. O Telefonala Radio Samoa, Manuela Taiao.